मरु ओइबा पाव काउंसिल की क्लास 12 के एग्जाम की फल येंगलगा लेंगाकना ओजा सिंह फगतहन्नबा थौरांग पाइखटकदौरी हाइरी अमदी फोल आर्मी वाम ngakthoknabagi matangda workshop pangthoktuna khana nainakre खुरुमजरी मिडियंग ताबिरिबा सिंह बुताराम ओक्सरी पाव संदोकना पिजरी हंदक हाइदोखिबा काउंसिल न लौबा क्लास 12 के एग्जाम दा लेंगा की स्कूल सिंह की परफॉर्मेंस येंगलगा मणिपुर लेंगाक ना अखन्नबा खोंथांग अमा ओइना लेंगा की स्कूल सिंह दा क्लास 12 की थाकता ताकपी तंबिरिबा मरु ओइना साइंस के ओजा सिंह अखन्नबा मिडियंग संगदुना ओजा सिंह फगतनबा थबक पाइखटकदौरी हाइरी ISTV न्यूज़ न फंगबा पाव अमगी मतुंग इन्ना ओजा सिंह मतौ करमना महैरोइ सिंह दा लाइरिक ताकपीबगी थबक सथरिबगे हायर सेकेंडरी स्कूल अमदा लैरिबा ओजा सिंह करम मखलगी ओजा सिंह नो लैरिबा महैरोइ सिंह ओजा सिंह येंगनबदा चानरिबरा हाइबगी यंगसिनबगा लोइनना ओजा सिंह की मरकता हानगी स्कूल दगी अतोप स्कूल दा थांगदोक थांजिन तौरकपा याबगी फिबम फावबा लैरी हाइरी लखलकदौरिबा लेंगा के खोंथांग असि हौजुगमकी ओइना सबसाना थबकता ओंथोकनी हाइबा लैत्रबसु तौदबा याद्रबा थबक अमदी ओइगदौरी हाइरी हौजिक पानरीबा सिस्टम असिमक नत्रबसु लेंगा की स्कूल सिंगी महैरोइ सिंगना पोजिशन यावबगी चांग हेंगत हंदुना अफबा महैरोइ पुथोकनबगी पांदमदा हानगी मवोंग असिदगी सेमदोक सेंजिन खरदी तौगदौरी हाइना पाव असना मखातारी ICAR Research Complex North East Region Manipur Center amadi ICAR Indian Institute of Mines Research Ludhiana anina punna senduna scientific management of fall army worm in maize production haiba hiramda numit nini chupna sathagadaba national workshop amangasi lamfelda laiba ICAR complex ta hokre workshop hokdokpagi thoromda agriculture commissioner Shuman Singh director Laltanpui Bhanshong CAU gi register professor K Momosa ICAR NEH region की डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र प्रकाश यावना मरी लेनबा मियोय क्याना सर्व याखी एग्रीकल्चर डायरेक्टर लालतानपुई भानसोंग ना हौजिक डिस्ट्रिक्ट खरद सुजाकता तिल ताबना लौमी सिंगना अवाबा मायोक नरिबा असि कोकननबा अफबा मखल की पेस्टिसाइड सिजनदुना ngakthoknaba डिपार्टमेंट कन्न होनरी फोल आर्मी वाम ngakthoknaba लोखटपा याबा थबक सिंग लोखटले स्टेट की ओइना अमदि डिस्ट्रिक्ट अनिदा हेल्पलाइन हांगदुना थमले हाइखी If we mix with the biopesticide, then it will be more effective. So a new kind of strategy has been brought to our knowledge again, and sometimes since we really want to do our best, we want to incorporate it again, but again that is a huge challenge for us. Now the teams which we have sent out in the field, does it mean that we have to call all of them back again and give them a new instruction again? Those kind of problems we are also facing. So whenever a new strategy is formulated, I would like to request our experts, the scientists and everybody to kindly consult the department also, since it is the department who has to carry out the work in the field. ICAR scientist Dr. RT Ningombamna fall army worm til makhal asidagi matau karamna ngakthokadabage haibagi matangda workshop asi pangthokpani haiki Mizoram da akoina 80% crop damage to loira kanda masi khangakpa maramna moigi crop se hojik 20 crore hena mangre na Mizoram government na central government da high greba ado Manipur da di akoina hekta salakpa matam da akoina khangbani na akoi magi checksin thorang mayam aduga training mayam ama tawraga akoi kamaina sidagi kanganage habagi scientific kahani protection tawnabagi da maktane akoina ngasigi national workshop se sinjari base ko ngonda sumi paina ba ama su thoe habadi akoi chuzak sida maru sida yawra ibra kainaga ado maru da sungaw yawbunate masid born kawe akoina habdi maru da born oiba tinse yam sathi haitaraga su magi awareness magi information khang taragadi lau basingna masa masa gi field da masa masa na warep lawzaraga phajana mase kanbangam gane na ai khande लिस्टिंग तरा तरत की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट की मतुंग इना मणिपुर की फॉरेस्ट की फिबम फगतले हाइना रिपोर्ट तौख्रबसु ममांग सही अमदि हंदक सहीदा लामई थाबा अमदि चाकपा लेप्तबना लैरिबा फिबम असे हराउनिंगाई ओइदे हाइना चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थिया महेंद्र प्रतापना ISTV न्यूज़ ता फोंदोरकली हौजे हौजे मणिपुर की फॉरेस्ट की लैरिबा फिबम गमरी लेनना महेंद्र प्रतापना फोंदोरकपदा मणिपुर की चिंगमाई खरददी उ हंजिन हंजिन यानथतपा अमदि मई थादोकपना मरम ओइरगा सोइल इरोजन लेप्तना थोकपदगी पांबी थाबा यादबा वेस्टलैंड ओइबा मफम कयासु लैरे हाइरी उमंग योखकपदा मियाम पुन्न होटनाब चंगली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खकना ngak senba ngamloi haina miyam da appeal tawrakli lamdamdana akoigi zooming gi mamluk tawbagi
तंपाकी लमदमना पानगी मायुक्त लेबा मियुई खरना अखोई मई थाबगी फेनोमेनन से अखोई खरो उफंगे फॉरेस्ट ना अखोई प्रिवेंटिव मेजर्स लौजरम सु अखोई से मीना इंटेंशनली थरक पतारदे मणिपुर की राज्य ले फॉरेस्ट मसी सिंग से सुम सोलक पतावने अखोई मणिपुर की मरुइन मणिपुर की फॉरेस्ट से मसी कनबदा अखोई मिपुम खुदिमना अखोई करी मखरदंग सेक्रीफाइस एदि कथुओगा अखोई उमंग सिंग से अखोई पुनमकिनी माना कानाब पीरिब से माना सी कानाब पी ना क्वांटिफाई तौबदि यादबा अनु अखोई पुनमकनी हाइबसे अखोइना खंगमिनर मतुंगदा अखोई गिसु अखोई इरमदम इरिबाक सिबु नुंसिजबोइना पुनमकी इथौनी हाइबसे अखोई खंगमिनबा मा यामना मथौ ताय मयाई काबा चिंजाक थिंगननब होनबदा लमदम असिदा लैरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन कयानासु लेप्तना अचौबा थौदांग लौदुना लाकली ngarangsu thobal ningombam da leiba ningombam young pioneers club na mioi ani drug ka kona na phagalaba matungda imung manungi mioi singda khusina khre club ki general secretary Darwin Okram na mioi ani asi ningombam gi local amada drug season na ba hotnari ngai da lekai gi meira pai bis singa loina duna phakibani hauzik fawbada club asina drug season na ba mioi nifu rom phagat khre makhoi khara di rehabilitation center da thamkhre khara amana imung manungi ahal laman singda khusina khre makha tana nishagi mayokta changshin ba khongjangda मियाम न मतेंग पांगबियु हाइखी तोंगान तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग ड्रग की मायोक तले बिरिबा क्वाइ कुदिमंगना हारिबा ड्रग की मायोक संगजल पखोंजंग अमा ओइना हारिबा जगह असिदा तोवाल मुजिंगी ड्रग कारबार तौरिबा मियोइ सिंग असि अकोय अथु मतमदा सरकार की साइट की सु अदुगा तोंगान तोंगान ऑर्गेनाइजेशन साइट की सु हारिबा मियोइ सिंग असि ड्रग स्मगलर सिंग असि हारिबा मरु फंगना मुथतपा अकोई पामजे मरमदुना यारगदी तोंगान तोंगान बा अकोई क्लब ऑर्गेनाइजेशन क्या मनुना संगसिन बिरगा अमुतंग हगुलगलिबा आंगांग सिंग ड्रग की मै ड्रग चाबदगी मांगथरगलिबा समाज असिदा मरु फंगना मांगबा याबगी अकीबा लाखना मरम ओरगा हाइरिबा मियोइ सिंग असि मरु फंगना मुथतपदा अमुतंग मतेंग पांगबियु हाइदना निगम यंग पायनस क्लब की माइकेदिगी निरुगना मियामदा वौजे बिजे मणिपुर निशा थिंगबदा अचौबा थौदांग लौरिबा मणिपुर लेंगा के एक्साइज डिपार्टमेंट ना निशा चाबा सिंग फादुना आरानबा मोंगदा सेल लौरे हाइदुना कम्युनिटी नेटवर्क फॉर एम्पावरमेंट कोन ना फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा कोन गी प्रेसिडेंट आरके नोलिनी कांतना एक्साइज डिपार्टमेंट ना ड्रग सिजनबा सिंगबु फारगा सेल लौदुना थादोरकपगी थौओंग तोइना चथरे ममांगदा सोसिगुंबा थौदोक असि थोलकपदगी कोन गा डिपार्टमेंट कगी मकोक थोंगबा सिंगा उनादुना वरी सानखिबा लैख्रबनी हंदक तसु लमफेलदा लैबा दी ओवर कमर्स कोबा रिहैबिलिटेशन सेंटर असि लैबा ड्रग यूजर अनि चटखिबा था असिगी तांग तरा अमसुंग तरा मथोइदा खेत्रीगाव गी मफम अमदगी एक्साइज डिपार्टमेंट की थौमी सिंगना फाखी मखोइना ड्रग यूजर सिंगी फैमिली सिंग डिपार्टमेंट ता कौदुना सेल पियु नसा थादोके हाइबना चिंगबा नेगोशिएशन तौखी इमुंग मनुंगना मचा सिंगबु निसा चाय हाइबसि मियाम दा खंगहनिंगदबना मखोइना हाइरिबा सेनफम नेगोशिएशन तौदुना पीखी असिगुंबा थवोंग सिंग असि मणिपुर लेंगाकना निंगथिजना येंगसिन हनिंगी हौजिक मौसु डिपार्टमेंट असिदगी थबक्तगी लौथोक्तुना लैरिबा मियोय अमना लुसिंगदुना निसागी ड्राइव कन्ना सथरी डिपार्टमेंट असना असुमना मखा ताना लनाय सेंदा लंबी ओइना सथरकलबदी मखोयगी मथक्ता आइनगी ओइबा मतेंग लौदुना लौखटफम थोकपा थबक सिंग लौखट हनगनी हाइखी समाज ने विक्टिमाइज तौदना लेरबा ड्रग चाबा सिंगजिबु फारगा मागी युमगी चाक्संग मई मुतनबा सेंदान लंबी तानबदुदी फजदेबा फारे लिसिंग कुन पिरो ममा मपादसु खबर दहाप कीबनिना जेल द योगिद्र कीबनिना नेगोशिएशन तौनरगा लिसिंग अहुम एवरेज द लिसिंग तरा पिरमगा मसासे लौथोरगा लाकपा ngaktaneba ड्रग चाबा गी ममा मपा हाइबसे हाइनिंग बा कौबा लेतबनिना लोइनबा पोसे लोसनरगा लेबनिना कोना खुद थानिंगगासु खुद थाबा ngamdaba noi FIR पालगा केस तौगेसु तौ अखोय स्टेटमेंट पीगे अखोय नोइगी दमकता लेपके काइनगा विक्टिम की पेरेंट्स नगा सुमाइना पांगल ओइखलकबसिदा अखोय जु किरक्तदना इवन DGP and to the relevant IG अखोय एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन अमा थारगा सुगुंबा थवोंगसे मियंग चंगबियु हाइसी हाइबा कंसाइंस अमा लाकबदिंग असिगी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिंजबन फॉर्च्यून डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर आरके रामेश्वर ना पातसोई केंद्र की मनुंगसना लैबा मोइरांग हनुबदा लैबी सादोकपम ओंबी मेमसा लैमगी युम नौना सादुना खुसिनख्रे आरके रामेश्वर ना मेमसागी इमुंग मनुंगी फिबमगी मतांगदा वरी ताबदा अमदी महाकी युमगी फिबम उरुबदगी महाकना मियोइबगी मिनुंगसी येंगदुना युम असि महाकी मरुप मपांगसिंगा पुल्लगा साबनी हाइखी
Akuduba June July da akan banung ni nungsin nungsa maraksida madugi yum sabgi skim nu ngairga lerdi semem sada yamna awaba mo oirani ai angam bai marung pang singda wari liga ai toksage habdagi aina huji leriba yum se aina photo capture ga ai marung pang singda su hokduk sabadagi ai gi marung pang nungsija ba ai bu support tobiba mayam sidi khoi mayam sangda sogat mina bai mathong tai haba galwena ai gi manaba marup khana su pang amana khaga pangminaraga ai gi marung pang singi mateng galwena sajabani ai gi isa gi own interest amata leitebida ai purely humanitarian ground da auxiliary films da ai marung pang singi help galwena yum masi sajaraga aina semem sada khudoloina bisabani Memcha laimana mahaki mapuroi balai khidraba matungda mapamda halaktuna laibani mahaki yum sabibagi damak RK Rameshwar bu thagatpa phongdoki Jahi ahum laibasida wamal laktana ai siamgi saitagi kaiguma kitang logjagi adana satpa matamda siamna harau yadana pibire ado panchayat ki sat yoba matamda ai hauksingji lokthokkhare haiba polama thamakpadagi ngasi bawda palaga lei kanagumba amattana aina hairubada tadana pangjalaga leibase ai adukki matik nuaiti ai gi chak thong kanana lokthokpano kari dobagi damakta lokthokpano aingondagi hena waba kana leigi habase ai yamna thijaningbani adubo Ipanipa Rameshwar Sina Isya Warurano Nopana Ngamba Pangjage Haidana Hara Horong Mana Sito Bibadagi Ngasigi Yumsa I labor Pangadorini Angang Atombasi 100 class 9 pastor 10 Tagadobani Chimaksu I Mingjan Bangamdi Maramdi Yumzigi Pibam Zadabanina I my Ladikidu Kanbas Hungary Anduga I Zanupa Yaimasea Pa Bakang Toga I my like them and Sungam Gitre Sel thumgi matang dalenga ki chapchaba will leitriba makai government employees sing the 7 pay commission gi talap piba ngamkhiroi Sel thumgi pibam su hena soksilakani haina Manipur University gi senior assistant professor Dr. Chinglen Maisnam na phungdokre wafam central pay commission chana hanna bohotna rubagi damak matam amada government employees sing pulap hazin khibabu ningsing duna pangthokpa Mapan Shuba Black Day observation gi thoram da mahak na phungdokibani JSC of M2 amadi MGO na Sinduna Babu Parada Laiba JSC office the Pangthokiba Thoromaduda Amjugi President Bijoy Kakching Tabam Social Scientist Dr. RK Sana Zauba Amadi JSC gi Secretary General LBK na Chingba Mui Singh Saruk Yaki LBK na Taret Suba Pay Commission gi tolo pibagi matangda Lenga kamanga rakhanna wari sanarabasu yanaba purpa ngamdana leiri makhatana kari khongjang changsingadaba ge haiba election gi court of conduct leitraba matungda khanagani haiki Bijoy Kaching tabamna JSC na taliba demand sing phangpham thokpa hakni adubu thabak lepagi khongjang changsinkhibada Manipur gi miyam pumba awaba pibana thabak lepa nataba lengakta su sapu piba ngamgadaba khongjang changsin haningi haiki Chinglen Maisnam na makhatana yumlo nariba state sing loina 7 pay P Kraga Manipur gi P riba karigino haiba hangningai oi center da su state da su BJP gi lenga ngakta leibana khwaidagi hena mirai biba state ama oire lenga ki chapsaba firep leiraga taksin banatana piba ngamloi tongan tongan no scheme kaya hogdopagi mathakta go to Delhi ko scheme hogdokpa kanagani haiki government si Manipur government si moi lebak loina miyam loina kari khadi tawi adubu swai matang financing matang dadi yakna chawba apagi transparency leitabagi khudam ma ai chana uzaba fangin madui khudam hai babu white paper to topon ngamde basi mas example la mane adu apai krai da discuss to doing apai hai bangamde the scene to young dramina documented paper to leitramina official document to leitramina hai disi aman ama hai jalakani aman ama hai ni adi disi asu yore hai ni adi sendon asu yore hai ni hai ni basing je koina chap chana pe khang ngamde Lisinganiga Kunmathoida Manipur da Khundariba Yelhomi Khakta Saruk Yaba Mount Everest expedition pangthok na basem sare haina MMTA gi President Bijoy Kaching Tabam na phongdokre wafam ase Lisinganiga Tara Humdoida ahanba North East India Mount Everest expedition mai pak na pangthokibagi taruk lak suba ningsing thoramda mang na phongdokibani thoram aduda Directorate of Planning gi Director Dr. TS Munindro MMTA gi founder President RK Renendrazit Amadi team adubulu chungkiba Dr. L Surjit na chingba myoy sing susaruk yaki Dr. Surjit na Mount Everest maton lom na kabada pangal kanba amadi nada yektaba khaktana yade myoy aduki khangba kanba amadi leiramliba phibam aduga chasinaba changi mapung phaba mountaineer ama oibada lamchat phajaba mathau tai haiki RK Renendrazit na Manipur gi naha sing semgatuna aphaba citizen oihanba haibasi MMTA gi pandamni
MMTA लिंखत्खिबा असि चिंकारoi खक पुथोकपा नत्ते हाइखि बिजोय कचिंग ताबमना माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन पांगथोकपदा चावरब सेनफम चंगबना लेंगाकना तेंगबांग पीबा मथौ ताई मणिपुर गी नाहा सिंह खंगतुना सरुक याहन्नबा थौरांग तौरी हाना काखिबा सिंगनसु अमुक हन काबा यादे हाइबा लेते मखा ताना ट्रेनिंग चथबियु MMTA ना अंगंबा पांगल पुथोकतुना एक्सपीडिशन कया पांगथोकनबा सेम सारे हाइखि चिंग काब खत्ता नत्तना अखोइना अखोइ तुंगी मिरोलदा अखोइना मचंग लेबा मतिंग लेबा नेशनल कैरेक्टर यावबा अदुगुम्बा मिरोल अमा पुथोकनबा अखोइ 1980 दगी हौदुना मंगदना मदुगिदा कुसंगदना लाई हाइबसे अचुमनी हौजिक मदु कया यामना अखोइदा कन्विक्शन यावना तोबिबगे हाइबसी अखोइ मेंबरसिंग ना खदनिंगाय ओय मदु खनिंगदबा चंगी बामोन कंपूदा लेबा पायोनियर एकेडमी की हंदक काउंसिल ने लबा क्लास 12 के एग्जाम दा टॉपर ओइबा यावना सादा हुमफुद्रा मंगा की मथकता मार्क फंगबा महिरोई कुनहुमदोय सादा मरीफु मंगा की मथकता मार्क फंगबा महिरोई तरुक अमरी सब्जेक्ट टॉपर तरेत यावना माई पाखरबा महिरोई सिंह हराव तयामना ओकपगी थौरम ngasi एकेडमी असिदा पांगथोखरे थौरम अदुदा एकेडमी की चेयरमैन डॉक्टर KSS बसंत कुमार प्रिंसिपल S थरचंद्रा वाइस प्रिंसिपल M हिटलर मैतई नमरु एवं म्यूसिंग ओइना सर्क याखी मकोक मथंग ताखरबा महिरोई कयादा स्कूल की माइकैदगी अचंबा खुदोल पोटपीदुना पुकनिंग थौगतखी काउंसिल न लौबा हंदक सही क्लास 12 के एग्जाम दा मणिपुर की ओइना साइंस स्ट्रीम दा तरुक सुबा पोजीशन तारखरबा मोइरांग कियाम लेकाइदगी मनी मसा देवी अमदी लेखिद्रबा पुखरमबम बसंत सिंह की मसानुपा पी सुमन्ना आई स्पेशलिस्ट अमा ओइना लमदम असिगी हेल्थ सेक्टर दा मतेंग पांगबा पामली हार्वर्ड स्कूल चंगांगई महिरोई अमा ओइना एग्जाम अदुदा महाकना पुन्ना मार्क सामरीगा हुमफु मंगा फंगबगा लोइनना सब्जेक्ट खुदिमक्ता लेटर मार्क चटपा ngamkhiba महिरोई अमसुनी महाकना डॉक्टर अमा ओइनिंगलिबा असि लुखराबी ममा मनी मचाना ngamgadoribra haina mathanta wahang hangduna leiri hiramasida paudam ama पुखरम सुमन मोइरांग कियाम लेकाई दगी लेखिद्रबा पुखरम बसंता अमदी पुखरम ओंबी मनी मचा देवी अनिगी अहुम सुब मचा नुपाने इंग्लिश नि तराग मंगागी अगस्त 19 दा सुमन पोकपा बसंता मसागी लैना अमन मरम ओइरगा हाइबन मेदिद नोंगाकी सुमन हौखिबा क्लास 10 की एग्जामिनेशन दा मांगना खंजरंबा पोजीशन अदुमक फंगबंग हमकिदबन मरम ओइरगा हंदकी इंग्लिश नि तराग मापन की कोसेमना लौबा क्लास 12 की एग्जामिनेशन दा कन्न होटना जदुना महाकना खंजरीबा मधुमक यौबा ngamdrabasu taruk suba position da laktuna manipur pumbagi oina mai porakpa ngambada natana imung asigi oina chauna mai porakki waduguma misakmane dik isa atomba se hantaki manipur ki oina 6 position da lai aigi apamba su isa ki apamba su samana re ado ainadi magi पामीबा पंदम से यौनबदी होटननिंगे अदुगा आइगी मयाम्बा अनि मसु तमदोबा याम वाली मोय अनि गिने इसा तोंबगिने होटनदोरिबा आई इथंदा खनबदा याम वाय बसंत न हिंगलगे मतमदा बसंत सरकार की एम्प्लॉई अमा ओइना हायर सेकेंडरी स्कूल अमदा असिस्टेंट टीचर अमा ओइना थबक तोरमे बसंत न लगिद्रबा मतुंग पुखरम मनी मचा अहुम गी दमक बसंत की पेंशन ना इमुंग पुननबा होनरकी मचा अहुम की होनजबदा पुखरमोंबी मनी मचा देवीना बसंत की फंगलकपा पेंशन खरना मयुम पुननबगी दमकता वाना होनरकी मोय अहुम सेमकनबा होनबदा पैसा से कोनदबा मतमदा आई याम वाय वारगसु आई ममा अमा ओइना अवाबा सिंगदो लोसिलगा इसा सिंगी मनिंग थुंगनबा होनरे फरसुपतसु मपा अदुमक लेरमगदी आइगी अवाबा से सी यौरमदमनी अदु लेखिद्रमनेदना वारसु वाना आइनो होने सुमन मित की डॉक्टर अम ओइदुना हक्सेल की लमदा सोथरबा मणिपुर खुनाई की दमकता खरद ओइरबसु मतेंग पांगनिंगली इमाना याम पामजबा अमा लेरे पिइंगाइदा आइगी बाबासु हेल्थ की प्रॉब्लम दगी लेखिदबा मरम ओरगा मनुंग हंजिन लेबा मफमसिंगदा लेबसिंगदो तंग खुदोंग जादबा लेतलाइरा ट्रांसपोर्ट कुंबा लेतदना हॉस्पिटल योक्पा ngamdabsingduda priority piraga isana oina chatlaga manung hanjinba miyosingdo dugumba ngamiyong kai mateng pangba dugi wakhalondagi aina doctor se pamjana changagi aina lepkhibane imung manung gi condition asina baram oiraga sumanna mahana khanjari ba wakhalon asi ningba thungadra haibagi ninghanaba leihudabadi nate ai gi family se baba leitra matungda baba gi pencil kharana imung se ai yamba ani su leire ahandona company mapalomda company yaurga dum family puna su masu kanna honari ai tomda nattamni dana baba gi pencil khara nonde mama su kaisu tawban tandana ngamna budi honara kani aina ningjarasu sum marakta khudong jadaba khara di le kadra aina jingnabadi phawe oidi oininge ngamgadra ngamoidra haibi jingnabadi dum lei khara honaragasu awatpa leirakpa matamda mayamdagi
हाइदि मतेंग खरा यावरगदि आई ngamne haibai wakhalse ai isada leije लुखराबी अमा ओइना मनी मचाना मचागी दमकता कराई फोब थौदांग लौरकनी अमदी लमदम असिगी लेरिबा पुक्चिल चावरबी सिंगना सुमनगी दमकता कराई मुफोबा मतेंग पांगदुना महाना खंजरिबा डॉक्टर अमा ओइबगी सिनफमसी कराई मुफोबा मपुंग फालकदगी हाइबदुदी एखोय पुन्ना येंगमिनखिबा तारी आईएसटीवी पावगी दमक ज्ञानेश्वरी खाइबम मोइरांग कियाम लेकाई बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा करांग आइलैंड इम्फाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड न सिंदुना नोंमगी ओइबा फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस के ngasi pangthokre kem manung da nauna account hangbagi amadi nauna membership ta mingsanbagi khudong sabasa phanghanki pawgi maraktana ten break amatang lomjari Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki SSLCE thagadava singna topper oina bagi damak matamga chunaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Nang class 12 pass out natra thabak thibadi kyam koira Khang khiroi bana ANT gi 9 months medical scribing gi certificate program ma yauraga tha da lising kuntra ni panda gi horaga sel kaya ma line tan biar bane akupa maro gi damak pizari ba phone number ama di website asdagi khangbi biar gani The all-new Swift, driven by technology, smart play infotainment system, AGS push start-stop button, automatic climate control, smart heat, steering-mounted audio control, powered to the core, petrol MT by AMT 22 km per liter, diesel MT by AMT 28.4 km per liter, safety leveled up, solid hearted platform, front dual airbags, ABS with EBD, fixed with child seat restraint system, reverse parking sensors with camera. Loan Pijari, Khagempale Huidrom Laikai, Imphal West Laiba, LZ Construction and Material Company Private Limited na Lupa Lak Yankai Fawagi Housing Loan Pijari. Loinana, painting, electrification, modular kitchen, wallpaper, grazing, tiles, marble, granite, flooring, home renovation na Chingbagi, Kudong Chabasu, Lai. Tiles amasung construction material Kaktang, Lining ba Miyoi Singi home delivery service Laigani. Northeast Hanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangkraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makada Financial Institute amo in sakhangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Mission ki makada subsidized loan pi bada mangzil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yaw na punna branch tara hum doyang dukjare miyam financial facilities sing lobi na baning sing jare Panthoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. India ki ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna leijare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor Amadi Akupamarol Loktak Industry, Industrial State, Takiel da contact tobiu. Manipur University de affiliate tauba South Asian Institute of Rural and Agricultural Management Langzing Achoba Imphal West ki admission tauzari course sing adudi BSc Agriculture, BSc Horticulture, Bachelor of Business Administration BBA nupa amasung nupi ki hostel ki khudong chaba leijari akaknaba seat kharatani. Greenery e-motor ki nungairaba pausel miyam da pijari ba khudong chaba silobiu Greenery e-motor da phangni ba gari macha singa sigi manungda adona lupa lesing tara khaktamak deposit tawiraga apama makhal ki gari macha ama hekta launa bagi loan ki khudong chaba pijari asita sunatana mafam asida phangni ba e-auto rickshaw gi oina su loan ki khudong chaba pijari adona deposit tawiraba matungda atenba numit kharani gi manungda apama gari lobi bayar gani nga simak lengsin biro aikoi gi address Greenery e-motor Kaisampa Junction Churuchanpur parking Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba
हक्चांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta jolip capsule chabiu Panthoibi Constructions Private Limited, Panthoibi Green Home Hainaming Thonjaba, Residential Group Housing Project Ama, Imphal Airport Kanakna Lairiba, Bamdiar Haiba Mufamasida Paikachari, Clubhouse, Gym, Swimming Pool, Children Park Amadi, Auditorium na Chimbagi Facilities Sing, Yauzagani. Hairiba flat sing asibu lebining basingna, ngasimak lengsin biraktuna, hena akupa marul khangbi bayagani. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Uripok, Taurangmam Lekai, Imphal. Prepare for success and live to inspire with Kaziranga University's top-notch career-driven courses designed and delivered in collaboration with industry experts, enabling our students to get placed in renowned corporates and helping build their futures. Kaziranga University, the career university of the Northeast. Panthoibi Villas, everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangbam Lekai, Uripok, Imphal. Comprehensive Concept School, Shanghai Pro Airport Mamang. School asina horpadagi hauna council na lawa exam sing amadi atopa board sing na sinba medical amadi engineering entrance exam singa mari leinaba study material piduna sathu singu lamjingduna mai pakpa kaya purklaba school amani. Admission open class 11 science cum integrated course in medical and engineering entrance examination. Mama ama oibegi manglan mangphau nadribi yumbalabi nupi singna lakliba megi tang taranipan ayuki pung taramathoi dagi nungthilgi pung ahum phauba Caesar Hospital da lakpiduna IVF and the infertility consultant Dr. Arpita Sharma ga unna hobina naba khanganjari mathakta pijari ba mobile number asida contact tawbiraktuna natraga Caesar Hospital da lakpiduna appointment logbi hauna naba khanganjari. Amukana taram noksari makhataba pau Bisnupur district amadi Kakching district ani ki phaunariba Kumbi Turel mathakta saba valley bridge asi chahi ama phajalaklaba phauba saba loisindana leiri housing miyam na satnariba wangu sithek valley bridge ki phibam su nongma gi phibam sokpa henjilakliba asi athuba matamda bideng sangdrabadi thong asisu amuk takkiba yabagi phibam da leire haina lamdam adongi miyam na mari leinaba singi pungning chingsilakli wangu thongjawgi valley bridge asi ayamba saruk loisilakle upak thagadabagi saruk khakta ngaire amaromda wangu chithek Valley Bridge ki phibam soksilakliba phibam asi mari leinaba singna bideng sangbinaba amom oken kauba wangu gi mioi amana phongdorakli thong asi tabagi lambi gi phibam su soksilakle athuba matamda saba loisindriba thong amadi haujik miyam na satnariba thong asi gi phibam lenga ki mari leinaba singna yengsinbiyo haina phongdorakli Hongugi thong achobi tatkibadagi hairiba lambi mati sisu chatpa yadabdagi praja sina laikai sida leiba praja sina ban tawdana konaraba matuda siambo jiu losingare koina ban nat tawdraba adagi di praja gi hu laktrim khagi thabak tawdabi hainabise masi madandi laingang amadi koi laibiriba lusing masina koi tharu pibo phare maramandana ban nung laktringaida athu matamda sembinaboi damakta hongu praja sini maikai dagi koi lainga ki mafomda amadi lusing masing mafomda nisingare RK Laima Kaubi nupi amana haujik miyam na satnariba amata ngairaba wangu chithek Valley Bridge asigi phibam soksilakpana mahiroi singyawna miyam na sathok sasin tawbada akiba phaure thongi phibam asisu yengsinbaga loinana wangu thongjawgi saba loisindriba Valley Bridge asisu athuba matamda loisinbiyo haina mari leinaba singi pungning chingsilakli leingana sigi thonga sisu athuba matamda loisinbiyu aduga sigi thong simasu thananaba sembiyu lambi simasu yamna nungaire lambi si phare khoi asuki matik nungaire aduga thonga simadi khoi yam pendre athuba matamda mase bannung tawdringai laibak irang haudringai da sarkana athuba matamda masimatanga yingsinbiu Kuntaruk Suba Sector Assam Rifles More Battalion na Civic Action Program gi makhada More dagi kilometer mari rom satlaga laiba Aich Langchom village da nauna saba water supply scheme hangdokre lupa lakh kunithoi rom sangna tha ahungi manungda sakhiba water supply scheme adu sangabagi thoramda Kuntaruk Suba Sector Assam Rifles ki sector commander Brigadier Sunil Shioran yauna atai Assam Rifles ki officer kya su serve kya khi thoram aduga mari leinana tongan ba entertainment program kya su pangthoki
लोइसलकपदा मरुइबा पाव अमुका न पिजरी काउंसिल के क्लास 12 के एग्जाम के फल येंगलगा लेंगाकना ओजा सिंह फगतहनबा थौरांग पाइखतकदौरी हाइरी अमदी फॉल आर्मी वम ngakthoknabagi matangda workshop pangthoktuna khana nainakre mideng tabiri bastingbu amuka na khurumjari